Kisrek teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gemawi Channel. Teman-teman, kita hari ini akan casting di kawasan pantai Aceh Besar. Teman-teman, kita akan pindah ke tanggul yang itu. Oke. Sementara kita cast di sini dulu ya. Oke teman-teman, inilah spotnya. Semoga di tempat ini ada sembaran ya. Oke. Ini spot yang kita tuju. Ya teman-teman, kita ganti pan dengan mini popper. Ya teman-teman, kita pakai mini popper. Semoga ada sembaran ya. Anginnya kencang. Bismillah. Srek teman-teman, srek. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Srek, 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 srek. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Oke, srek. Wah, oke, srek lumayan ya Allah. Alhamdulillah. Oke. Oh. Mini pop. Oke, pakai mini popper ya teman-teman. Alhamdulillah. Oke. Teman-teman, kita ganti pakai Mino ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kisrek teman-teman, kisrek. Oh, todak, lepas todak. Alhamdulillah teman-teman, strike lagi ya teman-teman. Nah, menggunakan mini popper. Nah, nggak sempat rekam. Aduh. Alhamdulillah ada 2 ekor ya. Oke, kita coba lagi teman-teman. Ikan mudim. Ini mutusin soft lure. Oke, kita rilis. Oke. Inilah hasil mancing kita hari ini teman-teman, 2 ekor. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.